Tigasat. Napalabas, dinamag ni Los Biminda no apay a pimmanaw ni Maryong iti mansyon. Ket nakunatilakay nga awanen ti rason tapno agnaed daytoy iti mansyon. Taawan meten ni Monrey nga awawer na. Kabayatan na, kasta unay met apungtot ni Ariela, gapo iti panangluko ti color kenkwana. Isu nga inlunlunod na daytoy. Nagbuteng met ni Angeli iti mabalin a mapasamag kenkwana. Isu nga inatipana ti inana. Iti yasideg ni Angeli kini Bakit Lovely, nakita na nga adda kasarsarita na iti cellphone. Itagagayem, dinggan nyo tituloy tinobela tayo anapauluhan. Tigasat. Makisarsarita mo't gayam iti cellphone. Oras ti trabaho na, ngamday talag cellphone, ter aramidan na. Okay, bye, Panyang. Panyang, kunana? Nay, ada ka mo't gayam dita, Ma'am Angelay. Ay ayaban na ka, day. Sino nagan iti panyang a kinasaritam iti cellphone? Nanalabang? Ni kadinana panyang asigod ababaunan dito'y mansyon day jay? Ha? Ay, saan? Apay, may salaang ayat yagnagan iti Panyang, Ma'am Angelay. Ha? Kanagnagan nala siguro, ah. Apay, anyat itsura tay amamuyo a Panyang, Ma'am Angelay. Natayag abakat? Ay, pandak abakay ti amamuk a Panyang. Anya? Sa balay, ti bagbagayo a Panyang, Ma'am. Agkanagnagan dala siguraw. Nag-payout kayon, Mami? Wan, iha. Kat, tay balatok ngay, Mami. Ornongam ti balatom kanyak. Ha? Anyat kaya tiyo asawan? Ornongam tapno umado. Tauray siyak, ornongak ti interes ti kwartak. Saan ko nga alalaan? No kasta? Inayon nyo manan iti capital yo, ti payout yo? Wan, iha. May mayatan ti kasjay. Tapno mamaminsan to kano ti panangirwar ko. Anya? Sa bagay, mayat matket di ti kasta. Kan ko natigayam ko, agi pa nga to damanan iti interes inton umay abulan. Ha? Kasta ka di? Nakaamwam iti dayta. Di mat imbagak kada kayo agayam ko ti anak ti akin kuko iti day di akumpanya. Wan gayam anya. Iso nga update ang dakiti amin na mapaspasamak ijay mami. Bayan nyo, iyam amu kayon to iti inana. O sige man nga rod, iha. Tapno manayunan dagiti babak nang agagayam ko. Baknang akon, iha. Rombang langarod, apasig abaknang. Dagiti agbalin, agagayam ko. Nice meeting you. Anya itayan taynagan mo? Ariela, ma'am. Don't call me ma'am. Just call me Antonia. Si kagayam ti ina ni Angeli. Napintas mo Talaga, apulimi, tinapintas, ma'am. Kunak mat adinak awagan iti ma'am. Just call me Antonia. Ha? Okay, Antonia. Your name is beautiful. Oh, thank you, Ariela. Umaninglis, di aging lisakmet. Agpaatiwak ayat ti kunana. Antonia, I am one of your investor who has big investment. Oh, I see. That's good, Ariela. Nayunang pa'y iti capital mo, ah. Ha? Tano maisa ka kadagiti kadakkelan iti capital, ada sorpresa ti kumpanyakan ka.
Sorpresa? Oh, anya a sorpresa dayta, Antonia. Saan na sorpresa no ibagakan ka, Ariela? Oh, nasaysaya at numaamuan mi. Tapno maingganyo kami nga investors. O, sige man laangan. Ngamne, manmano kayo apang ibagak iti daytoy, Ariela. Ngam, okay laang matket di. Oray maamuan ti sabali. Anya dayta? No asino ti kadakkalan iti capital, ikan ti kumpanya iti 3 brand new car, 3 house and lot, and 3 million pesos cash. Ha? Really, Antonia? Yes, Ariela. Pinadakkalan iti capital. No asino ti highest bidder, isunto ti makaala iti dayta agungguna. Oh, kastaya. Mayat dayta apakulo ti kumpanyam, Antonia. Of course. Kaya't ko ngamin ma-inspire dagiti investors. Regalok dayta kada kayo. Oh, nagmayaten? Makapaingganyo. Wana. Kat anyangay. Manipo dita. Friends tan, Ariela. Sure, my friend Antonia. Anya ngay klipatra. Kaano akasyanak ngay? Ha? Anong ibig mong sabihin, baliko? Aklunan nakmitin ah. Mahal kita, klipatra. Kailan mo ako mamahalin ngay? Ay nako! Hindi pa dumating yung tamang panahon. Kaanon to pa ngay? Inton na Australia ka. Umadani man ti Christmasen. Di nakpelakasyan mo. Ay basta mag-antay ka. Kung hindi ka makauray, sumapol ka na lang iti sabali nga arma. Ay, agtal na ka, klipatra. Di mo ipagbaga ti kasta. Tamakaungita. Pinangnamnaman na. Kalpasan na. Kasta ti bagam. Ay, kwan kasi, baliko. Imbagam nga klunan naktaw. Pinaguray na kitinabayag. Kalpasan na. Kasta ti bagbagam. Heh. O sige, magluto ka na nga ron, tamatulog ako. Na, Kasi, hindi maganda ang pakiramdam ko. Nagpapanateng nga ako eh. Ha? Gisingin mo na lang ako pag nakaluto ka na. ay, siyak man ti agluto. Nabambanuga ka nagtrabaho di garding. Ay, ya. Mayat. Mayat, tinapanunod ka. Wing, akin sasakitak sa. Tapno di nakpagtrabaho ni Klipatra. Wag, padasag man, ti akin sasakay. Ha? Papananta ko nam sa rukaw. Iti barangay San Berting. Nay, anyat ko untay jay, nay. Buludan ka pa lang, bakit labang? Nay, anyat kayat mo asawan sa rukaw. Buludan nga. Agpay ka pa lang nga katulong iti San Berting. Pamasakit ti sigod ang katulong iti. Anya, manungal daw. Amo ka day ni Madam Ariela. Wen, nagsarita kami. Sumagmamano lang aldaw Diyak kayat yagbayag ijay sa rukaw. Wen ko naklangarutan. Agsublikan to nagimbag ti ulitan ko. Ha? Ulitag mo? Babawnan? Wen. Sige, inkamang isagana iti kawas mo abalunam. Labang. Anyamot na kita nga amo ko. Naglawag alawli tinagan ka. Labang kun kunadakit kanya ka. Apay asaw. No pinanaganak ngay mo't ida iti burek. Anya ngay mo't tirik nada. Monray, Nanapan yang, si kamot gayam,
Agawid ako man, tanalpasan ti trabaho. Umay kasukunan, Barok. Ha? Apay, nana. Inta pa'y mangan iti branch da iti a restaurant. Ha? Agiddantan a mangan iti ruwar. Sakan to agawid, ah? Kasanon ngay daan naya kan tatamalyong. Kadwata ko maidaan, hanapan niyang. Naragrag sakak no kadwata ida. Apay, saan ka ka di naragsak? No siyaklaan ti kaduam, Barok? Naragsakak anana. Naragrag sakak no kadwata daan naya kan tatamalyong. Iso nga awagan tayo ida. Taikuyog ta ida, nana. Sige nga ron no kasta ti kayat mo, Monrey. Sige, sa akong ti mangawag kini anaya, nanapan niyang. Ay namon re, pasensya ka na. Nga masaduta kon arumuar. Nabanugak ngamin ang naggapo iti trabaho. Ha? No kasta? Doha kami lang kininanapan niyang ang mga nitirwar? Wen, sana bali. Taninanapan niyang tikadwam. Nasingpet ken nadungukan ka ninanapan niyang. Patsik adi nakabaybayan. Nitatamal yung ngay? Nasakit ti saka na. Iso asaan asimrek iti trabaho na. Tasimro ti sakit na. Addaman siguro nakanaan na ikontrakan kwa na. Aywan. Kaasimot nitatamal yung? Ala, ag-enjoy kayo kininanapan niyang wan. Mangan ka iti ado ha. Unanaya, para kan kati umuna subok. Agyaman ak Monrey. I love you, Anaya. I love you too, Monrey. Oh, adto ti kod sarakan tinitor, Barok. Ibusam ta ka namuan. Nana, Ay, adto ti tisyo. agyaman ak nana. Ala, yawat mo mo't aminan. Kababain. Anyat pagbainam aya. Nakasingsingpet ka talaga, nanapan niyang. Siguro, wadda anak mo. Iso ti asikaswam itan niya. Siguro, iso ti kaduam ita. Awan mo't ngamin anak mo. Monrey. Kailiw mo ka diti maadan iti anak. Iso nga asikason na. Iso anadungo ka kanyak, nana. Wen Barok. Pudnoon ay dayta nga imbagam. Bayam, nanapan niyang. Tauray saan ka pudpudno nga ina. Saan kan to abay-bayan inton nakapsot kan. Subalitak to dagiti kinaimbag mo kanyak, nanapan niyang. Nuawan to ti mga sikaso kan ka. Umay kanto iti balay mi kini anaya. Tada kami ti mga sikaso kan ka. Ay na. Nakasingsingpet ka talaga. Monrey Barok. Ha? Umis-isum ka. Magluluwa ka mat nanapan niyang. Mabalinggayam ti kasta. Umisam nga glua. Luwa nga min niragsak na ito, Barok. Maragsakan nakta di makal ka anasingpet. Kanayon nak ngamin nabagbagan idi ni papak. Tsakan wag tangtangsit tamadi. Kung nanapay, puro nasayat ka no lang ti panunutan. Kan aramidak. Tapno napintas to ka no ti pagbanagak. Apay nga rod ang nagsenaay ka, Barok. Malagip ko nga minda mama. Kan manang ko nga Anjali. Nauyong da kanyak. Awan mo ti madingar aramidak. Umapay nguyuyungan dak. Nagado ti manguyuyong kanyak. Pati damang ruko. Niyang kala Samuel idi napigsapay. Kunjay angkal ni Mang Ruko.
Diyan nga'y dakkel ti boses na alakay. Balikon sa tinaganday jay. Nauyong kanyak. Iswa pang panunutak. Talaga siguro akas to'y tigasat ko. Ti mauyuyungan. Ay, saan? Di kag sasao iti kasta, Barok. No adaman dagiti manguyuyong ken ka. Adda kami met amang ipatpatagkan ka, Monray. Tandaanam na ita. Isu adi mo ay ayan ti bagim. Wan. O, Cleopatra, pinatgagod ti kintaw mo. Yam sa magmamanulang aldaw, ti panang ipabulot ko iti babaw ng kawan. Anya mutang. Kaslaak mutlali ka mo nun ngay pampabulod ta. Permanente akatuno. Sumapulak pa Tanaray ka ti bastag talag iti katulong itapanawan. Anya mut dagituloy at tao. Roko. Si kanti makamoy ti babaw ng Cleopatra. Tagsubliak mat lang iti iti syudad. Ay una yan. Sa Roko. Anya mut dagita nga amo ka. Saanan? Ito maminsan lang ang ti umay ko. Sige, inakot. Sige na. Sige, sa Roko. Ay, Sige na. Sumakay ka na sa kabalyo ko. ha? Ang kabalyuta? Ay saus, ang mga numatindaga. Ay, agkapot ka, ah? Tapno hindi ka mahulog. Pero kung ayaw mo, magmagnak ka. Ay naku, malayo ang lalakarin mo. Ay, saus, ay sana. Aglugan ako na. Ay, saus, ay, alalayan na nga ron, abalasan ka. Tadyak amo ti umuli di ta kabalyaw. Ay sus, nana, nalakalaang. Ganito oh. Ops! Ganyan! Ay na, naglaingan asim makay. Sige na. Kumakabal yun samot dahil to'y ababae. 1, 2, 3. Ariela! Apoy dagita ako. Nagado na kwarta dayta, Ariel. Di nakdisturbuan, Roko. Tagbilbilang hak. Ang mga nagkamali ak itibilang. Nangalamit dayta kwarta kunag. Enruar ko ti amin a kwartak iti bangko. Anya! Pangaramatan ni Ariela iti kwarta. Gagayem, diyo liwa na dinggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. Tigasat! Tigasat! Napalabas, dinamag ni Angeli kini Lovely, no asino ti agnagan iti panyang a kinasarita na iti cellphone. Naglibak ni Lovely, kat imbaga na nga agkankanagan dalaeng. Kabayatan na, nagtultuloy mo ti panang i-invest ni Ariela iti kwartana iti investment company akim mapengan na. Inawis mo't ni panyang ni Monray nga ag-dinner iti ruar. Ket nagsarsarita nga rod dagitoy. Inapresyar ti baro ti kinasingpet ni panyang kenkwana. Iti matmansyon, nakita ni Rocco tinagado a kwarta abilbilangan ni Ariela. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo anapoluan. Tigasat! Apay dagita kwarta. Nagado na kwarta dayta, Ariela. Di nakdisturbuan. Tagbilbilangak. Ang mga nagkamali ak itibilang. Nangalamit dayta kwarta kunag. Enruar ko aminan na kwartak iti bangko. Anya? Pangaramatam iti kwarta. Padwak ti kwartak. Anya ti kayat mo asawan, Ariela? Inayon ko iti kapital ko iti investment company. Tapno dumakkel ti interes na. Anya? Amum ka di ter aramidam, Ariela. Wen, amok Rocco. Ngam Ariela, awan ti siguridad mo dita. Anya ti amum? Ang mga numaskam ka dita. Rocco, amok ti aramidak.
Idumam dagita nga iskam iti simmaliak akumpanya. Oh. Legal dayjay. Ay, Ariela, maululaw kansan. Di mo amutan. Amok, Roko. Dinak isuro. Ha? Gayem ko ti akin kukwa iti dayjay akumpanya. Ken gayem ni Angeli ti anak na. Imposible ama ito redda ti mang loko kanyak. Iso please, Roko. Don't mind me for what I want to do. Because this is my money. Understand? Aw, aduyan ti ka ng balikaw. Diyos kay. Agin sasakitak ko na. Tapno ni Cleopatra ti mga asikaso. Sa balim ti mga asikaso kanya. Di na kita na kasta. Mangan ka kitday. Ni Cleopatra, ti kayat ko ang mga asikaso kanya. Nakaturog ni Cleopatra. Alag nga ka, tasubuan ka. Ay, sanay! Ha? Kabailak ti mga nasisak. Kansaanak ka dito'y amangan. Mapanak iya kusina. Ha! Masakit ka nga raw, di so nga asikasun ka. Ay, sanay! Agisi ka! Sa iya kusina ti panganak. Ha! Isarunom to, ti kanal. Kunada ang masakay. Nung nakapigpig samay. Kasjay ay ati masakay. Anya nga tadag ito'y nagango abulbulong ditaw. Saan mo tataba? Labang, nasaan ka na? Ay, adak, dito'y kusina, Cleopatra. Ha? Ay, yung kabalyo ko ang hinahanap ko, oy! Wala naman sa arubayan si Labang. Lukas ta. Labang tinagan di kabalyang balasang ka. Oo? Bakit parang nagulat ka? Ay, ikwa. Ay, awan. Nakitak mo't pinagsakayan ni Baliko itay. Ano? Ay, saan siya pumunta? Akala ko masakit yung lakay na yun. Diyak mo Ay, inak agpaangin ko na namot itay. Ay, huwag kaya ang balasang ka. Anya dagito'y nagango abulbulong ditaw. Saan mo't atabako dagitaw? Ay, huwag mong pakialaman yan. Tsaka, huwag kang lumalabas dito sa bahay. Huwag kang lumalayo. Naintindihan mo? Ha? Agpatingga ka laang sa paraangan. Huwag kung saan-saan ang pinupuntahan mo dito. Tamaraming ulag dito. Anya? O sige, magluto ka na at matutulog pa ako. Ay, nagpapanatang pa kasi ako. Mamaya, may pupuntahan na naman ako. Nay, napanan. Di naman la sinumbatan ti saludsod ko kenkwana. No anya dagito'y nagango abulbulong ditaw. Ha? Ay, sus. Ay, di pa niyang ti umawawak. Anya nga tatibagana. No kasta, adda ka dita probinsya, lablay. Ay, wun pa niyan. Binaundak dagiti amok ditaw. Tagsakit ka no ni Balikaw. Kasta ka day. Ay, tangay adda ka gayam dita. Gayamam ni Baliko, lablay. Ha? Apay? Basta gayamam. Pakitaam iti nasayaat. Makisiningad ka kankwana. Ha? Banjak. Dorman na ngay. Basta makigayam ka kankwana. Apay ngamin aya. Ay na, basta aramidam timbagak. Di ka madanagan. Tangdanan kanto. Ay, di ka mauawatan pa niyang. Basta aramidam timbagak, lablay. No makasiningad mo ni Balikaw. Tangdanan kanto. Sige, ano isuti ko ng panyang. Sikati masuraw. Agyaman nak, lablay. O sige nga rodan, tanda pa aramidak. Bye. Napinta sa gundaway ti kaadda ni Labli iti ayan ni Baliko. Way na. Makatulong ni Baliko para ken ni Sir Samuel.
Angeli, si ka lang tamo ka makatulong kanyak, maipapan iti inam. Ha? Anyat kayat mo asawan, Mang Rocco? Pagbagaam ni mamim, ta sana dumdumngag kanyak. Apay, asino ka ngamin adenggen na, Mang Rocco? Diyak kayat ama bangkrap ni mamim. Diyak kayat nga awan ti pagmamaayan ti kwartana. Ha? Inruar na amin na kwartana, kat Mang madanag... Rocco, kwartana dayjay. Awan ti pakibiyangam iti dayjay. Ah, Anya ko mangita na iruar na amin na kwartana. amangan numaloko lang ni mamim. Ulit at Mang Rocco, uray anya ti pangaramatan ni mami iti kwartana, awan pakibiyangam iti dayta. Kan maysa, legal dayjay akumpanya. Awan to apulos ti panakalugi ni mami iti dayjay ngar aramiden na. Oh. Tauray agtugtugaw laeng, dumakdakkel ti interes ti kwartana. Oh, Monray, at to'y ti sweldom. Ha? Apay ang nagdakkel ti swildok ita, Sir Dominador? Di nakawagan iti sir. Uncle kunam kanyak. Wano tata. Sarmat ngamin ti awag kada kayo dagiti trabahador iti restaurant. Basta jak kayat nga awagan nak iti sir, Monray. Oh, awata mo ti sweldom. Agyamanak. Ngam adun sa unay daytoy sweldok, tata. Husto laeng. Nakitak ti kinagagat mo. Iso ninayunak ti sweldom. Ay, agyamanak nga rod, tata. Tapno makaurnungak. Gatangam ti kayat mo agatangan. Di mo imutan ti bagim. Basta, kayat ko ti agurnong, tata. Agatangam ti kayat mo agatangan. Isong arod ani nayunak ti sweldom, tapno magatang mo amin na kayat mo. Bayam man ta urnong-urnong dita. Ha? Enjoyem kit di ti sweldom. Di mo parigatan ti bagim. Kayat ko ti makaurnong, tapno adda pagkasarmi iti girlfriend ko. Ha? Mga sawa kan, Monray? Di mo kaya ti agiskwela? Madanaganak ngamin. Ang mga nuagawon da ni anaya kanyak. Iso nga gurnungak iti pagkasarmi. Tapno mabukuda kon ti ayatek, tata. Kabagis, ubing pay ni Monray tapno mga sawa. Nahustuanan iti tawan ni Monray. Mga no din nakabailan tagpamilya. Oh, apay akaslawan pa nagtalag mo kini Monray, kabagis. Nakitak ti abilidad ni Monray. Uray kasjay ti kinatao na. Amo ka responsable iti buklen na pamilya. Di tay mabali na pilitin, no talaga adinan kaya ti agtuloy nga agadal. Tauray sana makaadal ni Monray. Awan problema iti dayta. San ka di? Kabagis pa niya. Oh, Monray, api nga da ka dito ruwar ti opisina. Umay kasukunan, anaya. Anya, ay na, nagtaktak ka pa'y laeng. Imbes nagdiretso ka kuman anagawid, tapno makainanakan. Basta, kayat kasukunan. Ala, mapantangarudan. At pa yan pinarak atak siya pagluganan ta. Diyay man o, pinaguray ko ijay. Anya, ala, umay kangarudan tagawitan. Saan ta pa'y nga gawid? Itreat ka. Nagdinertan itirwar. Siyak ti mangitrit kan ka. Siyak, tasak ti lalaki. Ha? Amok adakdakkel ti sweldom ngam siyak. Ngam ti kayat ko, siyak ti aggastos. Iso asyak ti mangitreat kan ka, anaya. Sige, sikat ti makaamu, Monray. Oh, kumusta, Ariela, my friend? Kastoy, as usual, naragsaklat ta, Antonia, my friend. Kat, kasano?
Anya ti madamag, Ariela, my friend. Inruar konti kuwartak iti bangko, Antonia, my friend. Inyag ko aminan ditoy. Oh, really? Ariela, my friend. Yes, Antonia. Mano a milyon, Ariela? Secret. Sika talaga. Pasikret-sikret ka pa lang. O syempre, maamwam to matlaang, my friend. Sa bagay matket dia. Basta ti karim, ha? No asino ti kaadwan iti kapital, iso ti makaala iti ipabalato ti kumpanyam. Talaga mat. 3 brand new cars. 3 house and lots kan. 3 million pesos cash. Wow! Nagmayaten adeng ganday ta, Antonia, my friend. Una, ngam, saan aga po ta si kanti kadakkelan iti capital kat maalamon adagos dagita? Ariela, my friend. Ha? Anya nga rod? Adagatadanas ka na surutem, Ariela. No saan mo anadanon da agatad? Useless nga uray sika ti kadakkelan iti capital. Anya? Mano nga rod ti gatad tinaskan ay invest ko, Antonia. Ibagham. Masapula manayunan ti plantasyon ko iti marijuana. Biliba ka talaga iti da Cleopatra. Mapagtalkan da babae. Kan naalibtak nga agsapul iti bayer. Naimbagлагit din tanam amok da Cleopatra. Bumaknangak babaan kan kuana. Tinasayat, rumwarak. Takontagag ti sigo da paggatgatangak iti taga. Masapula manayunan ti plantasyon ko. Tapno manayunan pa iti kinabaknang ko. Balika, agkapi ka. Ha? Amaw ka makakapkapi ka. Sungin timplahan ka. Ay, nabsugak pa'y. Kalkalpas kulanan. Pagpalpal pa mayatag ka pa inukalkalpas mo anangan. Ay sus! Nagatidog dagita ko kung balika. Umay katakukuan ka. Ha? Ay, sana nga ubing abasay. Amok tiyag ko ko. Isupay mo't nga ramidem. Alakit dahin. Di kag babain. Takayat ko ti makisiningid kan ka. Ha? Mabalin ti makisiningid kan ka, balika. Nan. Mabalin ti makibest friend. Di kag danag, tagayim laang mo ti pangibilbilangak kan ka. Ang mga no at apa, makras ka. Ay saan? Na. Kaya't ko ti makigayim kan ka. Takapilitan nga man. Ay, stay! Ay, bayati ada ti gayim na ko ma. Ha? Awan nga min ti best friend ka. Mabalay ti makibest friend kan ka, balikaw. Ay, mabalin Lablay. Basta gayim lang Di mo ikan iti sa bali akay papanan. Ay, saan ka atay? Adan labkaw. Di kag danag! Tanusan nakatype at adapay kanya. Nada. Adamot tanlab ko abalikaw! Waiter, jay bill tikinan me, please. Sir, nabayadan Ha? Binayadam ka di tikinantaan ya? Saan mat mo na Ha? Asino tinangbayad iti kinandaanaya ken Monray iti restaurant? Gagayem, diyo liwana dinggen tituloy tinobela tayo anapolwan. Tigasa. Nobela ni Jenna Almoite Diaz ken iti direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540
kanda ito'y nga istasyon. Tigasa! Agyaman kami, itingkay panang tarabay.